agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ngo ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ndagushimiye ukomeje gukurikira ibiganiro binyuranye bya radio Imanzi. Nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere buri wese agira uko abyumva. Ariko se abahanga mu buzima bw'imyororokere babisobanura bate? Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku cy'ubuzima bw'imyororokere ari cyo ese bugizwe n'ibiki, bukwiye se kubungwabungwa bute? Ni nayo mpamvu mu buzima bw'imyororokere ngo abantu bagomba kurwanya zira ndwara zandurira mu mpuzabitsina na virusi itera sida. Uwo ni Dr. Aniseti Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Nje wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Inosa Habumugisha. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Twakiriye Dr. Aniseti Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Iyo tuvuze ubuzima bw'imyororokere tuba dushaka kuvuga imikurire y'umubiri w'umuntu, imikorere y'ibice binyuranye by'umubiri w'umuntu, ndetse noneho nuko umuntu agenda azamuka mu byiciro by'imikurire y'ubuzima bwe, ibyo twita inzira ya muntu, akava mu kigero cyo kuba umwana akajya mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, ndashaka kuvuga kuva ku myaka 10 kujya kuri 20, noneho ndetse akajya no mu kigero kiri hejuru, cya kigero navuga ko ari cyo kubyara, wenda kuva ku myaka 20 nko kujya ku myaka 50, ndetse noneho na nyuma hakaza n'ikigero twakwita ko ari ikigero cyo gusaza, aho uburumbuke ku muntu babugenda bugabanuka, ari naho handi ko kubusanga abagore bageze mu kigero cyo gucura dukunda kwita menopause, ndetse n'abagabo batangiye kugabanuka imbaraga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho naho usanga bavuga ko bageze mu kigero bakunda kwita andropause mu ndimi z'amahanga. Ibyo byose rero bikaba bigenda bigaragaza ko uruhererekane rw'impinduka zigenda ziba ku buzima bw'umuntu, ariko izo mpinduka zigenda muri wa mujyo w'uko abantu bagomba kubaho kugira ngo bagire ubushobozi bwo kugira ngo babyare abandi bazabasimbura hano ku isi. Wenda nibyo koko hari ibice tuba tubona inyuma, ariko se nanone twavuga ko imitekerereze yo uruhare rwayo ari uruhe muri ubwo buzima bw'imyororokere? Nibyo burya ko ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bubeho nakanye na biriya bice by'umubiri bigenda bikora ibyo bigomba gukora, burya byose bituruka ku bwonko. Iyo tuvuze ubwonko rero ubwo hazamo imitekerereze, amarangamutima, uko abantu bagenda basobanura ibyo bagomba gukora, ariko babishyizemo imitekerereze, babishyizemo ubwenge, niko dukunda kuvuga. Ubwonko rero bukaba bufite inshingano nyamukuru yo kuyobora ikorwa ry'imisemburo, cyane cyane ko kugira ngo iriya myanya y'imyororokere ikore ariyo tubona inyuma, dukunda kwita ibitsina, ndetse akaba niyo nitagaragara inyuma, ibiri imbere mu mubiri. Ahangaha tugomba kuwenda tukumva nk'udusabo tw'intanga se, nyababyeyi ku bagore n'abakobwa, imiyoborantanga n'ibindi. Iyo myanya kugira ngo ikore neza hari imisemburo ikorwa n'umubiri w'umuntu, ariko iyo misemburo igakorwa ari ubwonko bwatanze ayo mabwiriza yo kuri iyo misemburo. Ari nayo mpamvu tuvuga ko buryo ubuzima bwiza bw'ubuzima bw'imyororokere bugomba kujyana n'ubuzima bwiza muri rusange, butari ubwo kuba umuntu adafite indwara gusa, ahubwo ari uko afite n'imitekerereze n'imibanire myiza n'abandi, ndetse ugasanga n'ubwonko bwe bukora neza, adafite ihungabana cyangwa se ibintu byo kugumanwa n'agahinda. Twavuga ko noneho muri make nk'ibintu bigize ubuzima bw'imyororokere ari ibiki? Ubundi ubuzima bw'imyororokere bugizwe n'inkingi nyinshi, ariko iz'ingenzi zikaba ari 6. Ngira ngo na politike y'ubuzima bw'imyororokere yashyizweho mu Rwanda bwa mbere mu mwaka wa 2003, yaje koko ishimangira ziriya nkingi 6 ubuzima bw'imyororokere bushingiyeho. Iya mbere akaba ari ubuzima bw'umubyeyi buzira umuze, bwitaweho kugira ngo ko umubyeyi azashobore
kugira ubuzima bwiza abe yanabyara umwana uko umeze neza. Ingingi ya kabiri akaba ari ingingi yo kuboneza urubyaro, kuko buriya kuboneza urubyaro iyo bikozwe neza birengera cyane ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, kandi ubuzima bw'imyororokere bukarushaho gukora neza. Ingingi ya gatatu akaba ari ingingi y'ubuzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Ahangaha ingimbi n'abangavu ni abantu bageze muri kiriya gihe cy'imyaka hagati y'icumi na 19. Abangaba rero baba batangiye n'imibiri yabo kwisobanura, ibaganisha mu kuba abagabo n'abagore b'ejo hazaza, n'ubuzima bw'imyororokere bwaratangiye kuko bashobora no kwemera mpuzabitsina bakaba batwita cyangwa batera inda. Ingingi ya kane ni ingingi yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubera ko buriya nta buzima bw'imyororokere bwiza hari ihohoterwa, kuko buryo ubuzima bwiza bujyanisha nuko n'umuntu afite koko imibereho myiza mu mitekerereze, ntahungabana, anabana neza n'abandi. Ingingi ya gatanu ni ingingi ijyanye no kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko buriya uko tubizi uko abantu bororoka, abantu bakabyara abandi, burya aho inda yinjirira niho na sida yinjirira, niho ndetse na ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zinjirira. Ni nayo mpamvu mu buzima bw'imyororokere ngo abantu bagomba kurwanya ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida n'izindi. Ingingi ya gatandatu rero ya nyuma ni iyo guha umugore n'umukobwa ijambo cyangwa imbaraga kugira ngo nawe ajye mu ruhando rw'imirimo itandukanye, agira uruhare nk'uko musaza we w'umusore cyangwa w'umugabo nawe agira imyanya itandukanye mu buzima bw'umuryango n'ubw'igihugu, n'umugore nawe agahabwa imbaraga, agahabwa ijambo kugira ngo nawe akoreshe imbaraga afite n'ubwenge afite, nawe atange umusanzu wo kubaka umuryango we n'igihugu cye mu nkingi zose z'ubuzima dusanzwe tubona. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu Hitamo, ikiganiro cy'ubuzima bw'imyororokere kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo meza. Turacyari kuganira ku ngingo ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Turi gufashwamo na Dr. Aniseti Nzabonima. Wabyumvise icyo ubuzima bw'imyororokere ari cyo, ndetse wanabyumvise ibigize ubuzima bw'imyororokere. Ariko se ubuzima bw'imyororokere bukwiye kubungwabungwa gute? Ubuzima bw'imyororokere bugomba gusigasirwa, kandi kubusigasira biba bisabwa ngo bikorwe mu nkingi zose. Aha ndashaka kuvuga ko gusigasira ubuzima bw'imyororokere bigomba kujyana no gusigasira ubuzima cyangwa imibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo umubiri w'umuntu, umuntu aba ari umugore cyangwa ari umugabo cyangwa ari umusore cyangwa ari umukobwa, akaba afite umubiri we uriho ibice binyuranye harimo n'imyanya y'imyororokere. Ibiro biba bigomba kubungwabungwa kugira ngo aburinde indwara, cyane cyane nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se indwara zangiza ibice by'imyororokere, ariko noneho n'umubiri we akawurinda kugira ngo koko uzira umuze, ntugire uburwayi ubwo ari bwo bwose. Ku ruhande rwa kabiri rero ubuzima bw'imyororokere bugomba gusigasirwa, abantu bareba ukuntu koko abantu bose bagerwaho n'amakuru yo gusigasira ubuzima bw'imyororokere. Ni muri urwo rwego abahanga bemeza ko burya kubona amakuru yizewe ari ikintu cy'ingenzi cyane, cyane cyane ko mu ikinyejana turimo cya 21 usanga abantu bagerwaho n'amakuru, ariko ayo makuru amenshi akaba ari ibihuha cyangwa amakuru atariyo, akaba yabayobya akangiza n'ubuzima bw'imyororokere bwabo. Ari nayo mpamvu rero tuvuga tuti ni ngombwa burya ko abantu bagombye guhabwa amakuru yizewe, amakuru nyayo, amakuru afite ireme, kandi ya makuru agaragazwa wenda n'ubushakashatsi bwagiye buturuka hirya no hino, noneho abantu bakagira amakuru nyayo mu gukoresha neza ubuzima bwabo, mu kurengera ubuzima bwabo, ndetse no kwirinda ibintu byose byaza byangiza ubuzima bw'imyororokere muri rusange. Ku rundi ruhande tuvuga ko buriya ubuzima bw'imyororokere bwagombye kubungwabungwa n'abantu bose. Ahangaha ntituvuge ngo ubuzima bw'imyororokere ngo wenda bugomba kubungwabungwa na nyirabwo gusa, cyangwa se bugomba kubungwabungwa se n'abantu bakora muri gahunda z'ubuzima, oya, cyangwa se ngo bubungwabungwe se n'abantu bafite inshingano wenda runaka.
ahubwo mu kubungabunga ubuzima bw'imyororokere buri wese agomba gutanga umusanzu we, agatanga umuganda mu rwego urwo ari rwo rwose akoreramo cyangwa mu rwego urwo ari rwo rwose ahagarariye, kugira ngo byumvikane ko ubuzima bw'imyororokere iyo bukoreshejwe neza koko bugira n'ingaruka nziza ku byiciro by'ubuzima byose. Iyo umuntu afite ubuzima bw'imyororokere bwiza, akirinda za nda zitifujwe, akirinda za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, agakura neza, akazabyara abamusimbura mu gihe cyateganyijwe kandi nawe akabitaho, noneho bagakura neza no bakazagira ikirenge muke, icyo gihe habaho n'iterambere ryihuse, abantu bakoresha ibikorwa remezo bihari neza kandi bakabona n'imbaraga zo gushyiraho ibindi, imiryango yabo bakiteza imbere, bagakora ibibatunga bihagije, bakabisangira kandi bikabahaza, kandi noneho n'abantu bakagira ubwisanzure mu gukoresha serivisi zinyuranye, iz'ubuvuzi, iz'uburezi, iz'ubuhinzi, iz'umutekano n'izindi zose, noneho ugasanga ko umuntu wese yagize uburenganzira ku bikorwa binyuranye na serivisi zinyuranye zitangwa muri gahunda zose, noneho hakihutishwa koko iterambere ry'abantu, ry'imiryango n'iry'ibihugu muri rusange. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Arakoze cyane Dr. Anisette Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Wabyumvise ko ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bube buzima dukwiye kububungabunga, ariko kandi tunabungabunga ubuzima muri rusange. Kugira amakuru ya nyayo ku buzima bw'imyororokere bikaba by'umwihariko ari inkingi ya mwamba mu gusigasira ubuzima bw'imyororokere. Ndagushimiye rero we twabanye muri iki kiganiro. Ariko mbere y'uko nsoza, reka nkubwire ko mu Rwanda hari itegeko rigenga ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Iryo ni itegeko nomero 21/2016 ryo kuwa 20/5/2016 ryerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Risobanura mu buryo burambuye ubuzima bw'imyororokere, uburyo bwo kububungabunga ndetse n'uruhare rwa buri wese mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere y'abantu mu Rwanda. Reka ngiye nigarukire ku ngingo ya 8 y'iri tegeko ivuga ku burenganzira bwo kugezwaho inyigisho ndetse n'ibikorwa by'ubuvuzi mu birebana n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Iyi ngingo igira iti: umuntu wese afite uburenganzira bwo kugezwaho inyigisho n'ibikorwa by'ubuvuzi mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi. Njye wakiguteguriye nkaba nanakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha. Komeza unogerwe na gahunda zose Radio Imanzi yaguteguriye. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi. Ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere.